sari kaham kisa live ma faika tam male sugnuka sini social media o Facebook o kabang ma kok tongo je tini ti prasarok ni kabang ma kebeng phaimani kok no sing social media Facebook WhatsApp nukha especially ano sini tak khoroksa engineer Paul Debborma bo personal assistant hekaba stenographer TPSC ni bisingti jetlangna naimani aro 2018 salo 68 hekaba 68 ta post ST ni bagai tongmani tini 2020 o phayei tamni bagai abo 59 heka 59 ta ngi thangka abo bini singmung te baki seat no kai tamo biang sekmaka hekaba sawi dikhika omo hairokai sing samani nukha engke je sanopano je kono manino ang puilan simin sawo te tawo sanai jot je sanopano sing kahamkai cheri ma nainai haino kok sakainya jodi nangkangkai singmo singbi ekeba sing RTI ro khaipan makarinai do jai hok chini takuk Paul Debborma no bele hambai neng omo hairo rutugui chini social media ni bi o omo haikai saman bagai sing sika te neng saiman namu sugmano haino neng saiman namu sugma haino tirprani kabangma borok rok bo saiman namu sungkhana engkai tini ang omono sanai je o jaga tamni bagi tini 59 ta haikaba 59 ta seat ngi thangka abono ang ta serai kai norno sawi khnariwana 2018 salni je advertisement mani TPSC ni ajaga a copy nin thani tongka hangkai takuk Paul Debborma nang abono kisa naidi ajaga total 177 177 post ni bagai o jaga ajaga post advertisement mani 177 muitu khena 177 ta post ni bagai advertisement ngo ajaga 68 ta ST khatijak ti prasani bagai khatijak nge tini 2020 ni o sukangni je nang post khlaimani tangi 59 ta koita seat ni bagai 59 ta amu nang kisa nainai di anthani joto copy tongo ajaga matro 100 ta seat ni bagi se advertisement khlaijago ga o 100 ta o 59 ta ST ni egabati prasan bagi khatijak ete baki 59 te baki 79 ta tongko karon total post stenographer saratirpura total post tongo 396 ni bising khali tongo 179 মানে 179 টা সিট খালি দङ आरो नि बिसिं 100 टा तिनि 2020 एडभार्टाइजमेन्ट खलाइजाका कारण 2018 जे एडभार्टाइजमेन्ट खलाइमानि आफ्रो मात्र खरकसा ति प्रासासे क्वालिफाइड दङ नगे तेकिसा नाइसिंगि तिनि तेकिसा कम खाइ रिवि तिनि ति प्रासार पोस्ट न तेकिसा फिलअप दे खलाइमानो आ नाहारबुं नाहारै गभर्नमेन्ट 100 टा आपातत रिक्रुटमेंट खालायनाय बागै एडभार्टाइजमेन्ट खालायजाका तिनि 100 टा नि बिसिं से 59 टांगो 177 पोस्ट नि बागैया इनके आबनो ताबुक 179 टा जेहेतु पोस्ट खाली तंख इनके तिनि 100 टा नि बागै एडभार्टाइजमेन्ट खालायजाका 100 टा नि बिसिं चिनि ति प्रासानि खातिजाका 59 इनके ताबुक नरक सुंगिनि मानो हायकेबा आनो सुंगिनि मानो जे बाकी 79 ति प्रासार नि बागै बसे खातिजाक तंख बाकी ति प्रासानि बागै खातिजाक तंख 25 माने 25 ता तंख 179 ता पोस्ट खाली तंगमानि बिसिं ति प्रासान बागै तंख ते 25 ता ST नि बागै SC नि बागै तंख ते 13 ता ते UR हेकेबा अनरिजर्व नि बागै तंख ते 41 हेकेबा 41 ता इंके टोटल 79 ता अंगो इंके कुनु वाना जंगनायनि कक्रै आजागासिनि ति प्रासानि शीट अब जेहेतु अपोस्ट अंका पोस्ट बेस्ड वैकेंसी
post based vacancy reservation o reservation ke kun dino di reserve khlainani haikeba kubuni do fano riwi rinani amte hairok जों तङै तंसाक अ आमते हाय सामरक जों ख्लायनानै रिग्लाक हायफानो नों जे तिनि मिस्टार पल नों जे साइ जों नों जे सामानि कग्रक बो नांकक मानिनो बियां थांका आबो नों सोंमा हाय गुबुननि लुकुरक बो खाबिसिङो सोङै तंफानो नों हाय ससियेल मिडिया फाय सारा याफान ओंगै मानो ओंखाय ननो आं हामबायसो मारियो जे नों जे अम हायके कक तिसामान बागै आं तिनि sak asa hamsu ya kopano kicha durbol phano ang TPSC office থেকে তেঙ্গই GAPNT secretariat principal secretary by kok sawi তিনি নন অ যে রিপোর্ট রক সারা ত্রিপুরানীতি প্রাসার রিউই দङ ओमफ्राय दा কোনো मानानि कक्रै जों बोसोरगांनि सालबो सिनिति प्रासानि मानथाय सक्तानि बागै जों कक सानाय जों दङै दंसाक गोथां दङै दंसाक आंनो खरकसा लुको आदंनि खरकसा सदस्य हिसाबै नरक जंगै रहरजाक जों कोनो दिनो सिनि मानथाय सक्ताय सिनिति प्रासारकनि अधिकारकनो कोनो दिनो खसर रिनानि बागै जों नायग्लाक ओमफ्राय नरक अम हायकेनो जोंनो सुबाय तुंदि ससियेल मिडिया फानंथुं डाइरेक्ट कल खालाय फानंथुं जे सिनि हामिया साया हायके सिनिति प्रासान बागै हामिया ना थाङै दङ हंखाय ननो बेलाय नरक जोंनो साहरदि जों सब समयनो रेडि दङ सिनि ति प्रासारकनि मानथाय सक्तायनि ककनो सानानि बागै ते कक अमनो जे थिनां रगो जाते सिनि कुनु रिजार्वेशन हायके सिनि बागै जे खातिजाक ति प्रासान बागै खातिजाक आबो कुनु दिने नस्तया कारण अलरेडि सिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट दङ बनि बिसिंतिनो अब नायकल जागै दङ ओंखाय अमहाय खाबिसिङो गोबां कक जतनिनो सबजाक दंनायनो ओंखाय जों ससियेल मिडियायावथ' नुखा नार्स रगो एजुकेशन डिपार्टमेंट रगो जे चिनि बरकनि रिजार्वेशन सीट रगनो काहामखाय नायकल जायो हिंसामानि अब जों काहामखाय नायकल याखैनो तिनि ख्लाय दङ नरता वानादि जों चिनि हा दफानि बागै जों सामुंख्लाय दङ दै थिनांगौबो तेबे सामुंख्लाय थानाय जों दङै दंसाक जरते चिनि ति प्रासानि जे मानथाय सक्तानि ककनो एकेबा मानथाय सक्ताय दंमारनो जों कोनो दिनो बुइनो रिनानि अमते हेरकिनि वानसुं मुंकुरै तेबो तबो दंग्लाक ओंखाय नरक सारा त्रिपुरानि जत ति प्रासारक जे तिनि आनि लाइफ नाय दंनाय जतननो ते लाइफ नायाखो बरकनोबो आनि अमनो कायसे कयमुं दंनाय तिनि कोरोना भाइरास गामि गामियाव हाबै पेन्डेमिक नि जराव गामियाव जतन लुमलाय दङ फियाबा हस्पिटालाव तलां या अंलाय दंलायो बिथिरो काहामका मासे अंलाय दंमोन बागै नांखांखाय गानानि डक्टर बाय फानो कनसाल्ट खालायाखै नरक बिथिरक सादि काहाम करं दंदि ओंखायसे सिनि तिप्रासा गोथां तखा ओंखायसे जों हा दफानि बागै जों सामुं खालायमाननाय ओंखाय आमसुं नोंसिथुं तिनि जे लाइभ फाय दंनाय आनि आनो ताबुक डाइरेक्ट नाय दंनाय जतन आनि खाकसांमा ते हामबायाफोर थिनांगो अमहाय तिनि मिस्टार पल जे सामानि हाय आमते हे कुनु कग्रक तंखा हंखाय जोंनो ककदुक गोरोंदि आनि ककदुक नाम्बार नरक सायमानना ओंखाय तिनि आनि ताबुक सरि रावबो आसे हामथायखनि बागै आं काहामखाय दफानो जरा रिसुकमाय अंगै दंख हायफानो जों जे मानसाक नंनि बागै सामुंख्लाय थांनाय जों जिनि जे त्रिपुराहानि तिप्रासारकनि जे अवस्था तामो तंमानि तिनि ता बो अवस्था सौफैया आबो नरक जतनो सावै मानो ओंखाय आबो जों सचेतन तंनानि बान्ता जों मकल खुन्जु काहामखाय स्राय स्राय खुलकनानि बान्ता ताम माले सिनि दफारक बुइनि दफारक बाय गोबांमा थकायजामानि बागै जों गिरि लायो तेबोदे थककजाना दंफैनाय आं कग्रियो नरकनो जे मानसाक आं चाइतगै दङ नरक सिनि लगै दंदि ओंखायनो जों नंनि जे क्वेश्चन नंनि सुमुरकनो जों पुरन खालामनानै हिनि वानसुगो तिनि अ भेकेन्सिनि पोस्टनि कक नरकनो आं तिनि सायखनायखा ओंखाय नरकबो नंनि फ्रेन्ड्स रकनो निनि नेइबार रकनो निनि दल रकनो पाल रकनो जतन सायखनायदि जे थानाय 2018 जे एडभार्टाइजमेन्ट मानि आमो 177 हायके 177 पोस्टनि बागै एडभार्टाइज दङ आरो 68 टा एसटी खातिजाक तिनि 2020 सालो जे एडभार्टाइजमेन्ट मानि अब मात्र 100 टा पोस्टनि बागै से एडभार्टाइजमेन्ट खालायो 100 टा पोस्ट न तिनि 59 हायके 59 टा एसटी खातिजाक
কোনো আনানি করি তে 25টা সিট অলরেডি 79 যে তংমানি 25টা সিট চিনি তংক কারণ 179টা খালি তংমানি 179 tan bising 100 tani sungko te 79টাও চিনি 25টা তংক te SC tongko 13 te UR tongko 41 hambai jotono no paiplaya hambaya foro jotono khulumbai ka